Ama sa penin impact news bezo se Roben Chongloi ke man ka hin limin tu nila discussion ai se ko diwa dayum chu hile 25 April 9:30 vela Sugunu School Saint Joseph School ki hal ha chung chang thua tu ni thla guest ai hung pan piu ma sa penin hin phun do leng Dr. Seikhohao Kipgen Associate Proffesor Manipur College nang nungjen avel ki patu kan 7 lim na ka hin event chule ani na pu Hemang Haokip Secretary Organization KSO General Headquarters nang nungjen avel lim na ka hin e ai mite education lama itizun yaw win ilhasam win minung yong iphazo po win iti minung in pha do education ai hung khan to jing lai to hi tabang thil so nyaw nyaw asu a school ho khyal ha chung changa he tu ni hung kal song te ni pu Seikhohao Kipgen hin chule pu Hemang Haokip ama sa penin first question hi pu Hemang Haokip General Secretary Organization KSO nang hung jing taleng tu chung school ki hal chung chang hi hung ki pat dan ho nyaw khat ni sai pi thei diwa sapang gup suspend hung ki bola ko na hong ki pan hin na chi issue ima cham lo neu chakhana school class khana chapang khat phat lo ja ozon tackle da na thip lo ja hi chan ge hung pha hin te ka ti ji chu chapang khat chunga lung lai lo ja chu oza pu hin khauta action ala ti chu azep dan chu tulai school ai mi ki jep ta lo hin a parents ko hen nang ai lo len counseling này hắn ai lồ là hơi tân hít là chun hít chân ghê phá lồ đi nó hin là vàng xịt đúng ta chun anh diệp mình anh ha diệp gì chun lối hòn rằng comment nó bỏ lại lối hòn anh diệp thà lấy tia chu ở bàn bàn hông sal kha hít chân ghê hông phá hít chân ghê hông phá cái tỷ lệ hít chân ghê hông phá na hi parents ho appeal là bỏ lộ father ho ai lồ là school authority ho có mà achi wal an sal people win aki puna pen chu 6 months suspend ki bol hai mo hagup suspend ki bol ki ti hi dan ngai hom ka ti na ai chi ja hi parents ho ai lo le student ho in KSO gun pi block hi aga approach khau KSO gun pi block yong hen chapang thai zat suspend hong ki bol ti chu akino do to bang bang ying na hagup suspend ki bol hi half of the academic year mang ying ai cha hem mo dong hen khăn khu này ta ai lâu lệ chấp phong hồ đinh khăn khu gel na cho approach cái ball lệ không kêu thấy lâu bên không kêu thấy lâu cô na thil hi aban ban không trả lại đi ta chỉ mà trả hay lâu đinh khăn lên ta school authority hin aban lại cái số gun pi block cho kêu là na cho lăng lăng in na kêu là liệu hi chân cái phần lâu đi hin ai hin là cha cái gì bên nom cho tua ngộ na tâm pi ông mình kia số gun pi block họ ngộ bên này lộ này gì to tâm tạo mình na anh nêu chắc na ở chỗ dùng là cái xây nào tiền gà hết thì đi mi pi hết thì đi gà đấy cho school cái hal ni date 25 ni nên là bung lia hi kia số gun pi block na hi cái hồ hi amo Paris Council amo school authority ako na school authority chỉ lo amo representative mi tham khát tôi hiện gunpi block ke so office a ke huwa pungsigi vel chana hi ke hu vel ai ke hu chai wa jing 26 pungsom na hin school muna hi ke hu la na ke hu cham na khat nei ding tia ki nop tuwa ki khen u hi a ki khen zo wa school hi hung ki khal he na ya chu very clearly cha hin gunpi block ho wang chu ramin te ka ta san poi aji chu amhon jong clarification tam ta bolwin cái hòn school hi kahal po we cham na ding ai lo le thil pha ding ka gel ji wa chu hau yong ki ho hin an next day ti 26 ni a jong ki ho kit ding a ki um ji chika chu ki hon ipida school kahal de hom ti na ai la mi pi chu hoi langa ko na mi hung ka ham chu ki pon hin la ani khuwa school a kha ta ji wa chu school a ki kha ta ji a chu mi pi yo she hin school la parents or guardian ho yo sin ke so pum ngo ying na ai hin la ke so ng chu hi mai ti lo mai ti ke so mi na chu mi khalani chun alung nat ji a chu an ha long mai ti na ai hin la a chi na chai wa ngom nai pui
police in jong mi ni le thuma man tai na KSO lam kai ho akiman ho yong chu ai na nom ta ho amat ro na adi ta se la akiman ho hi ai muna ga mat ro in me hal khat chu me ko pe ta chu pi ai bida chu inam dham na KSO gun pi block lam kai ho ango ai la amo yong school me ki hal phala nu mo sa school mun lang he dal lo hi school mun lang he dal wa me phal ding ha achieve le mi pi tam ta hen an ngo dung ju wa chu KSO school na ho na khau wen na kha dung ju hin iti da na to nan hal ki dom tin na mi pi cha pet na chu ngo di dang lo ya di ta chu KSO ti lo chu ngo di dang lo ai cha hi amo dang mi pi ho hong so san KSO lam kai ho wo ding mat ding tha ding an gut phalo amo jam he di ta chu mob violence and mob justice ai lo le mi pin ki thua amo chung chang amo lang an ngat phana chu mo ki ven lo thelo ta ki hin do he di ta chu da ya chu thil so hi ma cha hi pon mi ga sei da ka sei bang chi ma cha hi lo khat lek da so hi wang si rum ta he ka ti no na department pu Hemang KSO secretary organization general headquarter nang ngai danan koi cho hoi ma main ai bite hi social media langain ilip le ahung peng la pat aneu ahung peng la chapanga pat alien ge te se gen social media hi mangwin WhatsApp hi ta Facebook hi ta tu chung ahung ki pat na jong hi social media ho hala la kona ki za akun chi social media man hoi lo ja ko na school ki hale ti cha hin next question hi pu Dr. Seikhohao Kipgen amang ko ma hung kitleng tu chung school ki halda na hi ahung ki pat dan hi misunderstand khat au min na cha hi itilam dol ti dan so iti health mechanism alola base formula dan deu khat ni koi pi la ki pam te ke lang hana ke so hodang kai pon sula school authority yang kai pon JSC yang kai pon and as a layman alola new point of view was saying in saying yang kam tam thona yang la ma se pena sei no mu chule formula to biham na sei to base formula biham khat jo all sei hoten to school ki har ama se pena hi school ki har ki ti chu condemn bol de koi jo se condemn bowling a pha hin na sata condemn bol de school education temple of learning ki ti khar ki hal ha ki ti chu I tabong lung nan nam hen lang ipi lung grievance ki ne hen lang ipi lung no monam jong le school ju any catholic school hen lang private school hen lang ipi school hyong le school hal ha ki ti chu them chang ngai lo de ti chu het no na hai le ade din tu man Manipur Catholic school ho missionary school ho hi nasata society growth and development society sukhang to society phatchom na ding na tong he min profit motive jong he po education yong Catholic school Catholic institution ahung brought up kahin father ho mother ho sister ho and with full dedication na hi chapang ho hin kho hi asim oi chapang ho hin kho asim wa nu la pa te ho private school la fee tam ta charge ki bol na fee tam ta sang ta kila an ho kai sa jo lo ho ding ang chu hi chi Catholic missionary school ho hi akai sa jo hi chu kyong ka cha te Catholic school la ka kai sa hin fee adang private school ho te vet ka la nim cha hi fee jong ane ma nim chule ama hon service deliverable mi a hil ho lung se ta with full dedication na a hil mother father ki te ho chu alo wale sister ki te ho chu ji yong nei lo cha yong nei lo ama ho cha chu student ho cha hi yeng chu heju private school ho institution ha ta bong lungyal chu nei lo chu any private company private institution chu alungyal ama sa pen chu target profit motive he itile school ka bol ka tuang dem business ka bol business e bo chu ama business nai sai lo hin kho sem phading le society sem phading le ipa mi care sem hoi dinga dedication he chu patin na sata atong chu hi mi pin he thelo ye tun hi a chu mail he in jong a min jong atam pin jong Catholic ho idem ai wang Catholic school sit ki chu yeng chu na Catholic school iti chan te ne dinga chu iti la ka chang da hi khadem ki tia
lung no mot ta chu su na jana form ki la ki de la ki laya hita chu ki lai le in the Catholic school as sit mu te ne little flower e poi pai sunga yong Christ Joti hin alo Nilmala basin school hoi ar Saint Joseph school hin hita chu hin pai sunga yong mail he jong thing lang mi jong a Catholic ho denomination pa chu laki de lo ai wang school chu laki de ma e school so here do chu ama hon with full dedication na tom ngai nei ta ki hong phal ta chapang hin kho sem na dinga pan ala hi chi ki he ya profit motive hi lo yang ki he ya to private school mail hona bol tampa hong khang to na chu ai wang chu fee chu pe jo lo chi thing lang mi ho de dinga ai chu middle class family dinga pe jo yong nai sai lo atam the ya ai wang Catholic school ho chu hele fee jong tam yo lo heta chu middle class family meeting la mi yong ko yo siang ke kai yo he hitian ya chu full dedication nasata society sim phatna pan la khani hi tabong school e hon jong almost 50 years langa ana umsa masanga pan ana umsa sugnu school Saint Joseph Higher Secondary School is a Catholic school run by father missionaries ho in run a ball khani ki hala ki ti chu LA ki that tabong chu hitabong criminal act alwa hitabong total madness hitabong imu hi cha ta ya chu hi chia sugnu hal hading ang ki ging cha chole mail he jong hello call jong hello ding Nepali jong loading pangal ho jong loading staff jong emi lang atam jo ki hi chule student jong emi atam jo ki hi ya chu ki boina jong emi to student union to hungki boy hi achu mi khuta khana ga gel dinga chu KSO in volunteer na har hinte ti chu hi yeng ya chu KSO min sit na le ne tu hin KSO ni yan ki thau theng ma chu society dang ho mid vet na chu KSO hi lo le ko idam ti yeng chu na even KSO la yong chu apha yong nan tin general headquarters yong phan tin branch dampi yong phan tin KSO la yong chu aphomo yong thei chu la black sheep thei chu la alole a wolf in the sheep clothing na kelngoi ngei hang he awanga kelngoi wan ki wana yong KSO la num thei chu la aju tu chan ge ya le tarik som ni langa ki hala tu ni me tarik ngalang gop lang hita tu chan ge ya iti le heji locality neu cha sugunu locality a population yang tampi yang lowa hiji iti ki hal ho tu chan ge ki mulo wa thein la hi yong ale KSO on ka hi poeti a yong le police ho henlang civil society ho cooperation pe untin ko ham a culprit ko ham a perpetrator su gang jala hol da punishment pe the sula ale ke poeti se a chu ima se ki defend a mom thim ji thelo jala he chi perpetrator hitabong criminal hitabong total madness hitabong society dinga thilphalo bolta in the history of Manipur ang saying in school education hongki hal ha kiti chu apana lo wano yang ke the thanga chan ge itamanga mi phalo dana hitabong picture khat ki lang chu to ai kuki ho haina kuki ho ke la ta ya chu KSO jong hitabanga imi ho jo se chu mi phalo wa chu ki mi yang chu chu image se na se de na satai society image asu se KSO image yang asu se hitabong din mun na chu ahle akang chela mi ho dei chu hi le chun ami palo ho perpetrator ho criminal act hitabong commit bol ho chu gang chela mat do a befitting punishment kilom ta a chan ding dol penalty punishment pe ding hola ki pele dei umai wanoi ha ding na ji jong lo tu chan ge a hiti am pa chu ki ngo to le ke poi nang na he poi ti ho chu thelo chu chi locality ne chana chi ti perpetrator ho ki man dol le ke ham na lai neo kan pal pe tele ma do di ti pen pa hi a bol ho chu ma do di chu na aba bol ho chu ma do di a iti pan la iti ma do thedang neo khat ngai ja ni ka sa ji police investigation na chi nai police in jong eti le tu chan ge ma do thelo ham police chun aman do dinga lom hin police ho jong ineffective he kati no men he ye police iti locality ne khana chu ti til se criminal act bol ho tu ge ma do le lo ma do le wala KSO jong ki boi na chu abula pana KSO to hong ki boi ya KSO to ki boi lai ta student ho suspend ki bol lai ta hi chi thil su he ya mi se direct a chu
khudak khat na chu KSO na hilo mai thei yong hi mai thei ai wang khudak ta KSO to ki boi pe suspend ki bol pe na si thil so ya chu tai ringa KSO miusin finger point ball to KSO he ti chu na al KSO ka hi poi ti ala chun ai le bol hot ko ham ji chu local mi KSO branch hon long hi chi ki hon ka ging mo with police ho cooperation bola JSC han lang civil authority lang school authority ot ke to a gang chila mat do mo lo pi chu ji piringa panila lo panila wa thanop ta panila so ke wa criminal ho ke se hon kai mo mo po ti al chun na sata police ho cooperate bola po ham criminal case so min si po ham te gang chila mat do di chila iti tu jan ya mat do lo even a small locality population sunga chu even Delhi millions and millions population umla athil se bol bon ki mat do mi that bon within 2-3 days ka ki mat do the yale ni hi ja chi ta iti tu jan ya ji ji ki man do the lo koi ma gin mo khat um te de ka tina okay this is the problem yeah criminal to mat do ding befitting punishment at the same time criminal to ki mat do yo tin school la chu all stakeholder ho ji ki huwa EP solution kang chala bola student academic career manglo wa pan la kho pam ti pa chu discussion kit de ka tina ji ju bol ngai nei ki pamen aban he chi sugunu Saint Joseph school ki hal ha thu hi oza khan student khat azep valja hi aloi nu i lohanga punishment cha heavy valin alien vale til chi aloi nu azep thai azep tha phana aloi teo hin social media mangcha hi ja post le hi ti hung su do hin athu ki padan hi lin ta hello nyau chi a ko na social media man hoi lo to teachers pa lung kho jap ji ham akhot punishment cha heavy ji ham boarding a lombo khat bol kha ja hi chan hung su do ki tile ki sei wal pun te tu aban hin next question pu he mangin u he mang ko ma hung kit leng tu chung thil so a hi iti pan ki le hanang le ajo sar pa ka doctor pa ka do tabang chun KSO in iti involve ki bol hanang elo iti part ki le chi a ki soft thai dam ti neu khat idea ni koi pyo ki doctor punan sei bong chun na pan ki la lo wa hi pun na ki tile athu ya ki ja hi hor no mo ki sa hi di ta chu school close ki bol sunga hita thilong ja hi ki hon jong ha da condemn ko bol hin a chin chung chuna jing ma he ka dal lu hin na zana thil so jan jun ki dal lu the to pun a jinga hi ka dal lu pe wa le rally na chi rally chi jo JSC ki form in chini chu mi pi yong lung so sangen chini chu nei ki mu pi po na authority ho ko hol win ki ho chun EP yong le hit bang thil so hi phamo ki sal he jing EP yong le al ho hi amat do na thelam pi khat gong te KSO gun pi blo hi yong le okay among ki surrender han ai lo le XYZ hi yong le mando te ti hi a chini chu ki ho thi ta lo ji chun ki hong kong ki le ki ru na kong ki le ki 29 ya JSC ten in ko JSC ten a demand he tam ta bolin KSO chunga na demand ko bolin charter of demand na KSO chunga okay charter of demand jo chi chu kanok pi wi ai wang khat wang chu le aki keiman ka ding don ka sen KSO gunpi block hi KSO gunpi block ki su mang dile lam kai ho terminate ki bol di suspend ki bol di tu hin ki online mona ka sei thelo di hin standing committee elo le advisor ho aban le branch CC ki to pha le chi thu am ho chung sang thu ki sei ding aban le ipilam pia action ki la theidam ti chu hung ki sei di hi ti wang chu chini chun dissolve su ka bol thei po ne la school chu KSO gunpi block ngen school ana kha chu ngei hon pi win ti win na amo request jung ju chun anima man 26 ni na ki hongen na aki hong tai ain la to hi JSC hin ipi adei beu ai lo ipi ham motive wang chu ka hepon tu changen school hon lo hi ki hon ka lungdong we na KSO chapang ho khan khodi gel na amo hong ki form wa JSC hong po do yo nong chapang ho mabana akerelu ai lo le school kai na diu chu normal class ala theina diwa ki hon pan hoi ta kala o JSC ho ko ma corporation pi thi chan ki pi di hi aban le government sai na ko na pan pi na angai yong le ki tho ho men ang school hal hi kui hi yong le XY kui hi yong le chi mat do na ding
lampi ha ta ka ki pe hui kyo no na ka ki pe na chung chon wa hen to hen mo hen ipi ngai to ham ka he pon adimanu hi zani kha vin la ong jo hong ki ho jing hi je si ho te yo hen school hi hong pot pot hen mit mei hal ha chu iti chan pi jam them na khat ve le hong ki he thu thu di hi police jong hoi ta akula mi yong ni le thum mat he tai to ai agin mo no no mei chapang ho si yong hi interrogation no bol he tai suspend ki bol chapang gu bo yong a ko a family ho yong ko pui chu hoi lai lai a chu pan mun nat kham ti agin mo yo si yong ko wa tu chan ya jela lo yong he tai to ai wa nga chu custody a akoi na yong ai lo le amo chunga ki ngo ne adi mo mo nge ti yong nai lo chu KSO gu block chunga ai la ka ga sei ve nom chu jesi to ka ki honi ven jesi hoin ami ha lo yong ka he vin a petrol la nong ka he vin a la chi chi ho pange ti ve ki ho ko ma atu ti le ipida chi chu police ko ma sei lo na ki sei do thei lo he ti a sei ngam lo le chu sei da ta le ipida chu mi suspend mi ki gin mo na mi ko yu na ji si ko a cho a het mo mo le mo kam chang se yong bu thim cha tu lai cho phone um cha message a thot yong ki chai cha ipi ti le chun ji si yong hi ga ki se le a ji si ho to ho thei chana ki ho wa school hon na ding chan gya pan kilata school sa phat na diong phat ten bowling min chapang ho khan ko di yo gel tau te langa in hal ho chu all in hung ki man do nan te a thum ki che nan te ai la am ho ko ma ka se nom chu na hết ta tàu là hồi tan xây đội yung cái gì na cái appeal nôm chứ cái bảo mình lại cái question khăn ăn đồng về cái lệnh yo Amy Times ahong cái xuân cái KSO Gunpi block president chung file cái ball chứ chung chào hay thằng phátนี่ก็ใส่เจ็บอยู่chỉ cái xây chú ta chú situation amun apart dung chú ya chú KSO ten school akhao chú na akha sung wa mấy hung cầu chứ, thiếu số hiện tại giờ mà chú kinh ngộ thế nào, ami béo xin ông ngộ thế, ai cha chú đi ta xây dựng chú, ai chỉ ai ông chú làm cái họ cái mane, JC ấy rồi school authority ấy rồi ozo béo xin ông ngộ gì vậy he, cái man khai chú ông chú, alo thì lo thế na, ai hiện là chỉ FIR cái ball pass sang thu pi rồi chú, ta doctor pun ở đây xây bông chú kiong, cái số làm cái khác chứ annat kha ta yong amo chu action ki la thu tu ki so lam kai mena chu spear di hi po na a hin la aya si bong akimat do na di lampi ha ta ki gong hen ai wangin wang se tan tu chan ge police lang pum ngana ka ngan si he a hin la thil chu akibol lo he po na government authority na ha ta an bol lo le thil hi akichi lo ding ja cho mo ki ngan si he ala kipa mena aban doctor pa kom question hung kin leng ma ba nai tabang thil so ahung so kin na lo ding chule education lang pa he phata in machar jing theina diwin doctor pu na ko ni jong thang wat ngai dan yo khan in sai pi le pam kin ba me chi tu sung thil so hi sei ma banga chu in the history of Manipur yang mai thein te aro la mundang danga tabanga school ki hal hai ki ti ji ki jong ki ja khabe sel lo hi by accident natural calamity ham alo thil ja chom ko na hong make ka ko na kangal hi lo wa chu mi hem khut mong a ko na chi hi ke ka kai da a yong la midang yong kai da hen ti tabong alo wa lunggel khat to ham alo wa le mi hem khut mong ko na chi hi education thêm dil na mun khat ki hal ha ki ti wang chu chon set len pen he chi mail ho to se line su ya roi ti tabang pathin jong nom lo di mi lam jong nom le koi ma cha nom lo he tabang che hin chule Manipur hi gin mo lo ling ni yong ki gin mo en point nei do pa chu ma question chat chu ka se hong ma sangin ga sei tari lang ye chu Manipura hin Catholic school ho mission school ho hi ka sei ma banga ka sei masat ma banga chu with full dedication na mother ho sister ho father ho en lungsen na nei ta mi hem hin kho khat phata sim do ding ti chu ama ho mission len pen hin hi a chu ama hon hi chi mi
tam ta in education a phat chom pia pathian jong ki mua government service ki mua in chen sim do na ni dinga hi chi na sata pan lau hin hi chi chu na to a pathian ta sana ana to be ya ita san thi sa hi ti ki ti hi na ai mo ana to ana sata pu do chu mu thei ta pu do i wa tu ni ai wa noi le se na catholic school ho khan to da ni hemang si so ye private school ho en ke te phalo even MBC in school khat ani MBC higher secondary school tiwa thimo hingmo ajading yong kim yo student hong koi mang kai koi mcha emission chi nom lo thado ba peace association in jo mod bunga school khat abola TSA ho tong tie up here abola wa hingjo be set dong kata asan hin hong le e ho protestant ho school ki bol ho chu koi man jut be set deu awanga catholic ho chu yeng chu ye jinam tilama ho te ho ki khina chu mission school to profit motive hinai salo catholic ho chu chan ge ya chu min thil pha society dinga bol he ai wa nga chu hichika la he mail he ta eyong egama yong chu catholic school homin phana he la chun chance la yong yong he mai the na alo private school run bola student ani lo ya chu his school hu chance kila na KSO ho to abui pe nin chance kila na gu thim khat ki hala san yong ti yong lungel jom thei jala ba noi le se mi hem asana vom ki kim ke hin tin even phai sunga jong mail ho lang ado ko hen lang yong le school boina asiam jing tho we he ji hong le jule private school hon jong ichan gam khat na hi jela si yong tho we je chu mission school ho hi iti le akhang to da en ke student ho ke school jo hong nem ti lungel ne sila ji ho la yong si tabong yong jon te ti le me wang ka ti e pon hi tabong te mi private school ball ho dinga ye private school ball ho student tam talo student tam lo wa le chun income tam lo ding here tuition fee ki ha pe ding oja jong salary hoi ta ta pe jo lo di na he tabong te awanga mission school chu min jeng chu mo khoi kulut bang yeng min jo ki chu tho yeng e ka te hi tabong se hi ya chu thang thip jong an mai the sei the lo wa na hiya chu KSO ho to school authority ho ki boi ka chance la hi tabong chu thil se ki bol ham tia advantage la jong the sei the pu me ka ti nai pu hi jong chu the in silang aspect jong chu ga abang kom nong ka ga gi al mi ke ngai dan ka ti thu pu hin na hin chu hin a yong le civil society omin alhanga stakeholder ho omin JSC omin nula pate holungel theijo si omin jole KSO omin school authority omin hi chung nga chun kiloi khom na chom Kuki in P level lang alowa hele alhang in P Kuki chief association hen lang adang civil society organization ho jo sin hitabong school sim phatna dinga hi nasata pan la ngai hitabong boina ma hong le problem solve bolding ahin thejana school khanto ne machal na dinga school authority ho sule humbol ho hi nasata ki thopi cooperation pe ding phata school function sa ding disturb sa loading I macha thil za chom disturb sa loading school authority ho hi nasata cooperation pe ding ki thopi ding pan la hoding oza ho pa cha ding ki thopi ding gam yong pe ding tia cho bol ngai ni hon chu chilowa lang igam wa dinga hubong remote khat na dinga remote ta khat hin phai sunga ga ko na ga se ni kilometer ya nam pan ni hitabong school phapen ik hal ha ti chu total madness ha sei je be hel hi ya school hal ha ki ti koi organization lang student organization lang EP organization amimala thang thip na ne ya hungbol ho hyong la hi ho chu thim chang ngai lo de na sata pa pa ki po de he chi che he ji chun civil society stakeholder ho jo sin pan la khonung la hitabang asu lo na dinga hi pan la khom ngai jin chule education kiti mo themjil namun khonunga society adinga future pillar of the nation khonunga khombul hung hiding ho ki sep namuna themjil namuno chu itiven bidham ti pa he hija chu pan la so ke ngai jin nasata cooperation pe ngai jin hitabang thilse ho akona nasata ki tho khoma ven bit ngai jin hichi koi jar kitilo hichi emi ho Kuki ho dinga ke siam tum hilo naga dinga ke siam tum hilo me le dinga pangal na ke siam tum hilo mi jo se kai thei chan kai ding mi o se education receive a ball ding eta chu khang to ding
thì hita bang achu kum som ngalam pi hung hisa ko hita bang school khana chu mi hisa ko na hung kai do service mu yan mam officer yan simma sim ju lo ta chu na he chu hin tin ichan gya society ding na pha to am na hi chi na pha to pa chu gi gel phal hela lungel nei lu hil be thlo nei lu hil hita bang ki hal ha ki ti chu it's highly condemnable hita bang criminal act chu na sata saza pe ding na sata exemplary punishment pe ding hunung la hita bang aso ki lo na ding a chu civil society organization stakeholder ho jo sin na sata pan la khom ding ki thoding alhanga ding a school pha school hoi ki ti chu dop ding cooperation pe ding school authority ho tong ki head to ding hita chu na sata pan la khom so ke de pa mina question khan an dong me ki leng to chu khara doctor pu khara tham khat related question hi ti ong le tham khat koi deu khat na ga tong leng school ki ti business langa chi tai ne tin na nge hiong hi mai the hiong hi lo mai the ne le chi mission ho hin mo hin business langa chi sa lo he na le private institution ho chu business business profit motive ma ki bol hin our mission school ho wa chu business motive lo hi chi chu he ki hi na hi ai le motivate teachers also motivate a bol le itira na school student ho chun hiti tawang thil so akina na the ho them chi ke chlai ka tam khat confuse up na lai na chi chu lang khana ken amuna am ka hilo jin school authority ka hilo jin ka hen pon hiong le school student ho chu indiscipline alo wa le manner hoilo o ma school authority to say ngai lo wa le chun the school authority has the every right to even terminate hiong la bol the is every right to suspend every right to expel his school discipline hoi na dinga chuna ai ha chu KSO ho chun chapang group lang chu suspend alowa le expel chom hat di dinga as a penalty school authority na bol ya chu itham hanan gel humanitarian ground itham hanan gel an pu na ya chu school suspend han bol le chipa suspend ki bol sunga chu thilong su kit le ya chu KSO ho chu timin si din ai wang ka sei nom chu le school indisciplined student violent student rule juilo rule violated student school authority done rules and regulations tikito lawa chon chu the school authority has every right to dispel every right to expel every right to even terminate chichu he ahin ehon khan ho kerel ding chu ivet le piha compassion compassion ngai lut nei nei ji wa chu ki hon student organization ki hia student khat expel ki bola le chi sangwal be sen he je punishment no sangwal be sen aje chu ama ho punishment ki pa a cause a reason pa he le silly matters e bowe thilneu cha kun hi chi punishment hi ai thaya he le sunia win lang alo wala si punishment hi su chom pi win lang alo wa le si punishment hi ai thein chanin dai ha sa win na severe be se ni ti he chu he chu student organization bowling a lom ball thuna hin wang lang khana the school chu e ho phu do yong lo school ki phu do na siki pu do yong lo I ma cha yong ipan na yong lo ai wang school authority chun school the rules and regulations de ki to lo wa chon hitan hi chi hita ha chi jom pe ale school student adang hon jan copy the bol the hi konung le school student ho ki control jo lo de school control bol na dinga chu exemplary punishment tabanga chu suspend bol ti hong mai the in ei pi hong le sapang suspend ki bola sapang expel ki bola ti ho chu school authority ne as every right ahin a degree of punishment chule a degree of ipiha indiscipline student hon commit a ball hisan ge expel suspend ball thei lom hinam alo wale hisan ge chu terminate ball theya lom chan ge ya chu chon sit ato ham thil si ato ham ti yong chu vet jap ngai tin hisan ge lom ma chikin ka hepun mang involve in na student ho ngi ko I di lo pi chu student ho parent ho ngi lo chu class 8 9 sim chapang chi ti da na chu phone choi sa hom cha chu hung ki pan na na yo na se na kyong ko I di poi counseling ngai chu chapang ho
school chun kin ka de chu school authority yong chu ki mo ngo da phot hen ai win ai action la pau chu condemn ki bol thu in in la amasanga chun counseling an bol hen nang hoi tan anu pa ong ko hen nang ke ho hen nang cha ten hi ti tin phone tham ave class 8 9 chapang in tua phone tham wa nok whatsapp ma thila su chu anu le pa ten asu shi le chi anu le pa ten freedom api ji wa chu school ang chu freedom chu ga mu kho hen na ka oi di poi team ka chan di poi mo a hin la way of action jana mo chu action ki la pa chu ta isei bang wa chu na sawal je bam ka ti bo na chalai ka chu na sawal je ham chapang ho nga di poi chapang ho ki pan pi poi a hin la chapang thag lang suspend hung ki bol di ki ti chu chi sang chun expel ball ying leo school dang har ki hol the school dang har hoi lam hon a kai na ding transfer am khat ball pi ying leo na thilum dan ju ka ti he expel ball leo chen thil chu kho che yong me the chu hi jong le thilum dan chu thagup suspend ki ball chu a father pa school ojapun report dung ya cha father pa na ball hit na chi amo ki ka ego problem mong chu me the na ojapu to student ho na ego problem ai lo le ipam kha chu me the a hin la action cho la di taw le kin ka di wang chu akai sa ki di tho tho le chu ku lagup chu saw wa le na ni khat ni chu parents ho ko tin counseling ball in tin na ni khat ni a hi nong ki ho chen diu hi tabang kom ki ta lo de na tiu le bot ki lo de bot ki na chi warning he na expel ki ball hi ti tabang na se pi ma sat ningai ta ka long le school authority on arrogant ti ha lo chal lam pam na mai che ekha ka long hin student to teacher so interaction class ho na parents to guardian parents to teacher song interaction nei ji le na ayong le direct IT ki bor sang chun ki ko henang warning ham khat na el counseling ham khat ki pile hoidin ki pa min awan hi pu hemang ma ko ma hung kit leng tu chung thil so hi aphat lam amano che diong ta san min so dang so le tan he la akhi hal pen hi koi hi ong akhe chen poi hitlang aphat lang mano na dinga he KSO ten KSO hitata Kuki in pi hitata so civil society body ho hin isan kya pan la wa chola iti pan la iti mano a su thip do dam de neo khat nin sai piwa chi pan hi akhi hal ni athu ga za wa ko na pan ka la we ta na KSO min shit ba chu okay achom khat in koi triu te chom khat na a hin la chilai school a kai chapang sang za tham za dham khat hi akera le tu ka la school kai lo pa lungel chom di ta na ipitia ka school ki mo halam ai lo ipitia school ka kai lo ham ti chapang ho tam zo he lungel chom be de ta ji chu aki aje si to aki ho ni a chu aki dei pi pen cho mo na a deu kyo no ka dei chu le school hi hong tau te ti na school hi hong tau te tin school hon na di yong KSO le kha kha dei show pi win ti Standil branch mina ki hon PA tai order on ki show PA tai mai hal ho mat do lo pa chi government khut na ko hen nang na police ho khut na ko hen nang a process hi ti na chi nang chelanga school ki hon school kai chapong ho yo hi kai sa tau te ti hi ki hon amo ko ma ta ki se hin je si ho hin tu hin school kai lang pa ai lo le EPP pa bol ta lo bin dharna lang ha chi ki du na enge dharna to normal to win te a hin la chapong ho khan khudi yel na chun school chu ki hong e hon pi win ti dung ju ya chu amo chun ki hong han nang le no het lo wa kon du chu ai the poi non na kha win non ne hon pi win okay tu ti le ki Chandil branch in ape pe na order su a hon hai tai na a hon ta le mo chu school hong win tin chapong ho chu normal class si so win tin awa le langa in hal ho chu ki se bang chu sakhat ge poi thani ge poi ki manwang ki mando tho tho di na action nong ki la tho tho di hi KSO member ya gong le government in KSO hi mana za dip di lo chu to ngamat pan hoi tai na amana KSO nong aya wa le chun EP action ki la thiam ki la ying di hi na ei KSO he ti mana chu hu na din am poi aji chu student organize student body dinga chu student khat hi dinga chu school chu I ho win to bong bong hin na ai a chu aji si langon jong hin lungial hi khatwe chu in ko win
school hon di thu ti achi ke dwale amul langa ke hodan to langa phone in bol dan jo ai thelo pa na hong kile ke do na ki will ying to hi parents ho hi lungdan ta aki kha so na le chi suspend ki ball chapang gu bo hi hung zoom wal le ipia ball di hom ti yo ti za num ta thi ma ho ya student tam ta ke boi the ki na chapang gu bo suspend ki ball ho hi alung thimo na he to ke ho ja hi hi chan gi school ki kha hi chan gi me ki hal hi tin aja achal he we ta nu pa te chu khatwe chun ki ho her ko to ro hung ki mu pi bin na ka cha te hi tun lungno mo ta nom win en ne lo win akak ko bing ve ti na ali i chan gi hu phadi ham e chun aje silang yong ka sei bang chun school hi a hon ding a lom chun ki hong han nang le cha chapang hong hi a bol khil chu ki het ma ma ta na chapang gu bol nge chun ta am hong bun ne lo tui don lo am ho ja hi ki ho ja hi chan gi pha hi ti am hong hi za cha ki sa wen mi la ang pot to bo en ne tui don ji yong a bol to po ve hi chan gi in ka cha te ai khat ta school hon na di hi pi ti di hom ti amo parents or anu pa te wen hong se na cha chu school wang hi ai the ya le wang chun je si ho hin ipidinga a kha wam chi hong do le wang hin tham khat hi situation so hung normal in tin bal le government in la a bolding alo fire ki bol hen lo le mi ja jong ki man ta a bolding alo jon ki bol tho di chu pamen kholim jum la an homen ta school ki sei pe tu ni hi JSC la ko ne representative khat wang hung len hoi che ding hen na mo hung lo jin jong I kho da no hi su hoi chu hoi nan hin la awat khat teleng leng en chi chu JSC la ko nin khat representative khat wang an hung le hoi le ding hen aban question Dr. Pu ko men hung kit leng ajula ka do tong chun hung ki bang thim ding hin to ai le kha sim lo wa tam ta mo hin sim lai chapang asang lo hin amo hu iti pan kila api henang alo la school dang khana item health ki bor nang tu school ki hal ta jong le amo hu iti pan kila sanang education pa ki chi sa ing le ti nei dan suspend ke bol je negotiation breakdown here ke hona breakdown ja ko na ji thilung so hi chu student suspend ke bol ho jong na sata lungna aja cha ke sata yong le aba na KSO yong na sata min se ta miu sin direct a impression je le KSO volunteer hot bol hi ti chu hieng hi ne je KSO to ke hope lai ta ji thil so hi chen he ji chen ha ta bang thil so hong kha hi wang si hi ta wen he ji chunga hin agan na thei pen minister pa pulet pa win jong promise bol thowin gang chala school isa phat diu ni kho ho hi mang lo hela sota ikhat lo hela sota study alo pi school going pa chu off ball lo wa agan na thei pen school tha sa phana bowling ti hi chun to chu gelding chu niyamin langkhatna a culprit ho a criminal ex commit ball ho perpetrator ho school hal ho chule koi brena hong ke hal hamti chu investigation chin police hona to ding tongin tin he chu umnante at the same time school chu akihon ta a hi a chun temporary makeshift tabanga room bola gangchala class la academic calendar chu tula mi umso ke hin chi ni kho chu manglo wa iti pan la dhamti chu local mi support ki thoa school gana local mi mistri henlang IP henlang in sathim henlang local ko na resource ho IPPO mamla school in somla pai gangchala nei lo wa yong la mi pi gamsung mi pi cooperation a chu JSC ho to all stakeholder ki thoa school chu temporary yong la sa school chu iti la kang thei pe na normal class chu resume bol dam ti pa yong chu gel te ding na phai ne ji chu hita ki boina sang son sona culprit ho ki mat do ta ka in normal class yong resume ki bol ponte school kai na yong thei ponte ti ho chu hi a le chun investigation all chidin ka sei ma banga chu tu ni chan ge ya ki mat do lo la ya la chun ki mat do na chu ni phabe hungai ti koi hin do an tin koi suspect ho
กินหมอสิจงเห็นมันน่าอ้อละทุนโคลาเสียวติงละจนอีกขัดดินจิกาจูกินงาละจน student care ตั้มปีเลขาสิมหุงทัศกิดดินเฮติเฮจิจนอาการนั้นที่เป็นtemporary ดิตาเฮียงเลยนะสกูลหัวจูเฮตบังอาจูสา normal class จูอาการที่เป็นresume บอลละเฮจิ criminal หัวจงจางทัวมีโอซีนลุงฮันปัจจุ attention จูได้วัดบอลละลัง normal class ชีสาเตเตดิ้ง at the same time ลัง police หัวนัดต่อดิ้งยังอักต่อดิ้งที่ปัจจุเทียนลังเลยจุพลังที่จุเลKSOหิน JSC หัวหิน parents council หินจุเลschool authority หันอาการนั้นก็ให้ชี solution ขัดปัจจุพูดว่ากังเจล่าชี normal class resume boarding at the same time police หัน investigation จุจีนตินกันนั้นที่เป็นperpetrator หัวชอบอยู่สิมัดโดนนั่นที่กันที่เป็นขัดดิ้งที่ปัจจุสิปันละเลยสิจะกูน่าจูย้ำแต่ KSO มีอินปันนั่นละตาไอ้ยองเลยKSO อากูน่าจูก็ใช่มาบังอาจูblack sheep เทเห็นนะterminate boarding ที่จูมีปีเฮดเทตา KSO ที่ตะบังอันนั้นตาจิน KSO image น่าสตาสุเสียวันน้อยมีเห็นมิดเวนาเดียน KSO น่าสตาสุมินเสียปังเห็นอามาหัวฮิจันเกหินอาจงว่าaction นักกีฬาที่ขัดเบียจูวันน้อยเลยสินะนักนักสอบทิ้งโลวาวันน้อยมาสังนักนักสอบทิ้งโลวาเลยตัวนี้เอาน่าสตา KSO มินเสียที่ป้าจูเสียดอนงมันเองป้าเมบานาพัดใจในลำจงหิตาวินคุยชันบานบานันชีเลวหันฮิตตบงทิลโซฮีอคอยดิ้งจงอากิดไอปุ่นจันจงผู้เฮมังจงเซตันบานดาวตลปุ่นจงเซตันถ้าเขาละมาดิ้งอาจจะกิติลเขาน่าจะหุยนะเห็นตาสละมาจิลน้ำมุนกิติฮีทุบปองทุบปีโมเฮหินละไอที่ misunderstand ต่อarrogant ในจีฮัม ego ในจีฮัมเพียงขัดเนี้ยขัดจ่าฮีตุจงฮิตทิลโซยอมเห็นจะได้ไอมิเตฮีน่าว่า history เมกัลขัดจงเฮวินตุจง history พัตตาขัดเซมตัวกิตาวินตุหินKSO ลังอากุนหินดงกิเลงsame question มาจูKSO จงอินโดนบุตรดิ้งก็เกลินก็โดนนุ่มเปลี่ยนช่วยเลยอิติฮิตโซปาสกูลqui hal chung jang thu hi iti ki bola soft ball pi dham chule tu kal anung solo na dinga hi iti pan la dham ti pen cho last question ading ga koi pyo ji anung so ama so yong thu cho menum tele school cho adi ta cho ki hal hai ta na adi tan tu chung hi wang se dum tan Saint Joseph school hong ke hal hi wang se dum ta thili school ke hal hi adi ta sei denga chu gumpi block pom nga ke nga gumpi block mi pin really chi na wang thut ngai lo tam ta ke so chunga ke sei ta na ai la school ke hal hi tu chung hi ama sa pen jong hi di pon na ai la wang se ro me e ho ei mi ho la alhun kha ai ka ti no me 2007 lang chun government school Chandela ai lo le hoi lai lai education khat ji chon na ki halen na school lo si kum hala na ki hal chan na ai chi solution pen ju ka sei chu ta na JC te hin school hon le adang chu normal class chi sa le ki chai ta to le le pha jom to pun doctor pun ne second ni ham ni ga koi pyo chung sim question ma chen chứตัวจะปันล่าความสุขแก่ที่ cooperation ball ได้ normal class ที่เลยกังจะลา resume ball ละหลังpolice on investigation balling ก็ balling หลัง normal class resume balling academic career calendar days ho นี่เขาจะมั่งเลยละกังจะลา ball ละเหตุจู temporary makeshiftเกมตะบองยองเลย room สากันที่เป็นนะหลัง permanent structure ก็ ball ตัวก็ดิ้งอาจูกังที่เป็นจูตุนตัวลอยง่ายก็สานให้กี่ป้าบินปูเซโคกิบเกนหินเลยปูเฮมังโฮกิบเห็นตัวนี้นิลจำจ่าเขาลิมนะนุ่งกัลซงจีเนาะ impacts ลาวคนยังกี่ป้าทั่วกี่เซนเลย agenda Manipur Kuki editionมีอาเวโจเซกี่ป้าทั่วกี่เซนเลยตัวนี้ JSC เตะหุ่งเดแล้วเห็นเขาลิมเนี่ยนุ่มดิ้งเห็นละ JSC เตะเห็น media เห็นอาเกลขอเบสเราเห็นดิ้งเห็นบานคิดติ้งเลยทิปน้ามัวเลยJSC เตะลุงเสตาหุ่งกัลซงดิ้งปากไก่มิน
team na ka hin ne ki pa impact news ve jo se mangpa